Halo, selamat datang teman-teman. Nah, keluarga Upin dan Ipin lagi mencari ayam goreng teman-teman. Nah, Squidward juga ikut bersama Patrick. Kita saksikan yuk. Wah, mantap teman-teman. Ayam gorengnya merubah Squidward menjadi zombie teman-teman. Nah, berikutnya apa lagi ya? Adidaw, mantap. Patrick berubah jadi mumi pemirsa. Mantap ya. Nah, selanjutnya Bang Jarwo nih. Jadi apa ya? Wow, wadidaw, mantap juga nih. Penampilan daripada Bang Jarwo berubah jadi preman zombie teman-teman. Pada seram semua ya teman-teman. Aduh. Wih alah, si Ipin kenapa jadi begini ya teman-teman? Kepalanya kena kapak teman-teman. Wah, luar biasa ayam gorengnya. Bisa merubah SP Ipin jadi zombie teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Dadah.